Lele, pikalan. Kanda pi tharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hap siu kat no ma? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. Ini por cimi ni kalat kabu punsnyau lengba kini ka lat thai kubor wah ini kaliang ka Society for Environment Protection and Sustainable Development ngakau chairman yang kini ka society kwa apa punsnyau hajing itu ka public hearing yang ka Shree Cement Company ka dauman ha ka lip habi tarik yang diunai ini kaliang society penpau ya ke kyrchaan ya ke niga Shree Cement kadang rim kuwa I kuwa ke kyrchaan ko pura ya ke niga public hearing yang ke niga company wa yui wa lengba ki niga industrialization ko wan po rilom jentia haji skiat kam gi nong chong chunong yang ke rilom jentia da sakhi hagi snem hagi pau snem chadin wa kejingwan yang kini cement company ko pher wan ra ka development ko nongkong wan ra ka yo kam yo jam ko ar ka development ye ki chinong ki thau ki wa em stu ki thain ko em companies but ko le wan ra ko ye ka revenue yak sarkar te hos khiat yu in ka por em ki perlok ni kon hun ko pher ki wa share em ka views and opinion yang ki ko percha ye ki jing thmu yang ki kinu ki khar khana dawilat ki wan set up haga hapok gari kemuluk yang I hos khiat ka environment impact assessment dan ni kita ka Meghalaya State Pollution Control Board da ego igalat bo penapatnya ki haga ni ka sngi of mani di public hearing ye ki share lan ni ki le ka jong jingbut ki ideas yung ki em ko percha em kyrchaan hanre I kam ga Society for Environment Protection and Sustainable Development I penpau ye kyrchaan ka halor kanong rim ko wa ngai skemi wa de yu ki development ki wan ra lengba kini company ko pher kham tam hoyo kam yo jam kam do pensnya tu wa nalor ki yo kam yo jam ki khnro de yu wa kini ki juk kat ni ki khna khnro ki pas kerang ko pher em ki jing kerdok kam kerdok jam ni te dau I penpau wa dapat jing snyaukmen ko wa ke jingwan yang gini company ki wa he wan ra ko ya ke jing yo kam yo jam ye ki roi ke par but ko kam ju le ya ke jing yo khajana yung sarkar khnang wa kinu ki kam penroi lengba ke sarkar ye wan ra lengba ki khajana wa yo ni di khat khana but hajing to wa jing ya da wa mai ram mariang em ki kandon ko wa ke sarkar nadok ke Ministry of Forest and Environment bag state forest kam te ter da bok I kendon wa kinu ki kharkhana ki wa penem kam ye ki marpok ndau da hap ki bodi kendon kam ka for factory act khat khandis pa pra but kam ju la ya ka environment protection act khat khandis pa phanru te ke hajing to wa kini ki penne persa ye bai mariang ka sarkar da thaluti ko da formulate ko kam ye ka District Mineral Foundation Fund hawa kini company hap kini nok seniang sakni ka fund khnang wa lengba kani ka fund ko wada nok seniang kini company ko pher sakni ka District Mineral Foundation Fund ye gi penbha penyerngam biang ya kemai bariang hakitu ki thau ko wa kini company ta sai ki yoni mar pok khandau kam muchuni kam ter te I kwa ai bu kentu ya ki nong chong chnong kham tam ki em stu ki thain ki ma marjan chnong ki wa dang em ki ka men sen jing ar sngo artatin kwa apa senyau jepi pen wa lengba kini kerwa wa usnya ba hapi perkan
ya kalau yang kon kiti yang i kenang wa ki kon kiti yang i ko wa em hijin kedok kam jam yo lat ki thap kre thap ki kiri company ko per kam tam yakni ko kedawan ka Shree cement hakini ki ngi tiaw ki benai kedawan te negel yang ikam society di kenten wa kwa persnyau sepi lengba kini ka Wyrta